every weekend. No, not kanjalo. Somsila want to like isithanda ukuthi iblomele si. Batonza jolo lona chomi. So wena o batla hantantla a gawane le chomi ya ga. Ya ka wa gwana le chomi ya ka yena le nna maybe nga change. Maybe ka tsaona maybe ka tsentse change o fane ka ngwana. A tshekele ntate wa. Phela ngifuna ukubona umntwana ngibone naye. Aqale ngoba abantwana yibo abazi ukuthi why lo engafuni unikeza lo umntwana ekhetha uthatha umntana amse ku step father andiyazi ukuthi dala ngikhuluma naye ngikhulumile naye ndimbuza mntana mkwenze njani athi mama ngicela ungayingeni yena usathandana nomntana uyazi sisona into engizokutshela mamela yazi ngizawona sisona lekusajolele umuntu uyewanthuse ngikayena so wena bathena uyafebesela uhle wahamba uya mina ngiyasikhuleka ngana katola lu ngona wena balete bata we babala happy family ka wanaka uyazi bese ngizokutshela something yeah le sister kahle understand ukuze ngizokutshona naye nomngane wakhe understand obviously lezi zinto bekazenza and futhi into ngizokutshela yena ngisamthanda kahle ize nina endleleni napucuzwa nje ubufebe yes futhi yena kwafeba then wagcina wena uthatha umngane wakhe so wena the time uzothatha umngane wakhe uthatha umngane wakhe ngokuthi kudala umbhekile ufuna ukuzigeza inhliziyo nkosami ukuzipholisa yona yes siswami kanjalo ke ngifuna ukuzisa yena ubuhlungu ya understand siswami ndoda ngiphetha amajukela ndoda ngiphetha ama heart attack mina ngiyamfuna umntanami intela nginginikeza umntanami ngoba kwenze njani ukuthi ngambona umntanami unemali unethe xawulile kodwa khona manje ndina anifuna ukuthi ndikathi ngiyam